Stigla ga kletva. Kraj bake praseta. Mitrović ga zgazio kao buba švabu. Ugašen mu glavni kanal, a godišnje će gubiti veliku svotu novca. Najjači YouTube kanal u Srbiji, koji je brojao više od 2 miliona pratilaca, izbrisan je zbog sadržaja kojim je Bogdan Ilić širio mržnju, promovisao blud i nemoral te pozivao na nasilje. Glavni YouTube kanal Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka prase, koji je brojao preko 2 miliona pratilaca, ugašen je juče ujutru zbog sadržaja koji plasira na njemu, a o kome se u posljednje vreme dosta polemisalo u medijima zbog toga što je u svojim klipovima širio mržnju, promovisao blud i nemoral te pozivao na nasilje. Kako saznajemo, to je ujedno bio najjači YouTube kanal u Srbiji, na kom će posle gašenja poznati YouTuber gubiti i do 4 miliona evra godišnje. Osvrćući se na njegove dosadašnje prihode, koji se broje u milionima evra, sada kada je ugašen njegov kanal, od kog je imao najveću zaradu s obzirom na to da je to najjači YouTube kanal u Srbiji, koji mu je donosio više miliona evra godišnje, bit će u gubitku nekoliko miliona evra na godišnjem nivou. Priča dobro upućeni izvor za Srpski telegraf i nastavlja. Jedini kanal koji mu je još preostao je Baka Sepra, koji broji 444.000 pratilaca i koji još nije ugašen, ali je pitanje koliko će i taj da mu potraje. Od početka YouTube kanali Bake praseta promovišu nasilje, provociranje, blud i nemoral, luksuzan život, iživljavanje nad slabijim, kao i iživljavanje nad devojkama i ženama. Osim što od takvih sadržaja zarađuje milione, on ima prilive i od ugovora sa sponzorima, kao i prihode od online prodavnice. Na sve to prase nije podnosio ni poreske prijave, bilo da je reč o poklonima, kapitalnom dobitku, apsolutnim pravima, tako da je i na tome profitirao. Inače, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, prvi je ukazao na bakine mutne radnje kada je objavio dokumentarac o njemu, nakon čega je reagovalo tužilaštvo i naložilo poreskoj i kriminalističkoj policiji da provere njegovo poslovanje. Istražni organi vode više predmeta protiv Bake praseta, te vrše provere za utaju poreza i više prevara na internetu, za koje se takođe sumnjiči. Kako je Srpski telegraf već pisao, posebno tužilaštvo sa visokotehnološki kriminal nedavno je povodom saznanja da je Bogdan Ilić putem interneta u određenom vremenskom periodu pozivao zainteresovana lica da investiraju novac u takozvani kripto projekat koji je predstavljao platformu za piramidalno prevarno investiranje u posebne takozvane blockchain digitalne tokene, uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Odeljenju za visokotehnološki kriminal SBPOK MUP-RS. On je ovim povodom i saslušavan na mestu na kome se inače saslušavaju samo najveći kriminalci, poput Velje Nevolje, sa kojim je Baka prase takođe dovođen u vezu. Od čega je sve zgrnuo lovu? Prihodi od oglašavanja, članstvo na kanalu, polica sa robom, super chat, prihod od premium korisnika. Umesto najvećeg darivanja na Balkanu morat će da plati najveće penale. Kako je Baka prase nedavno objavio da sprema nagradnu igru u kojoj želi da napravi najveće darivanje na Balkanu, posle gašenja glavnog kanala morat će da plati najveće penale za pucanje nagradne igre koje je trebalo da se realizuje 3. oktobra. Naime, on je na sva zvona zvonio kako želi jednom fanu da pokloni svoj stari BMW, pošto je sebi kupio novi, ali će morati da plati za to što više nije u mogućnosti da ispuni obećanje. Željko Mitrović je pre nekoliko dana najavio gašenje Bake praseta, te saopštio da se nada da će ubrzo
YouTuber završiti iza rešetaka zbog svih krivičnih dela koje je počinio. Počelo je odbrojavanje posljednjih dana, internet nasilja. Pozdrav iz Londona. U Amsterdamu naredne nedelje okončavamo stvari na globalnom nivou, a zatim idemo sa lokalnim sudskim i tužilačkim procesima. Još malo bako i kraj ti je. A nakon što mu je potpuno ugašen kanal, Baka Prase se oglasio na Instagramu samo kratkom porukom. Zbogom Baka Prase, YouTube kanal, napisao je Bogdan. A onda je objavio i drugi. Udarena su mi 3 strajka, kanal mi je ugašen. Dobio sam strajkove na klipovima gde sam gostovao na Pinku pre 4-5 godina. Ne može jadniji potez od toga. A onda je priložio i dokaz za sve koji misle da je fake. YouTuber je prošle nedelje bio na saslušanju zbog navodnih optužbi koje je protiv njega podneo vlasnik Pinka Željko Mitrović, a istražni organi navodno vode više predmeta protiv Bake Praseta, između ostalog sumnjiči se za utaju poreza.